بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال مسلمانا خدا عز وجل سورة لقمان دا دبما حكمت دا لقمان. حكمت چيا؟ گو انسان تشتا دجيوه دبكي، خبردانا دجيوه دبكي، عيشه خواه ساغلام بكي، جويرته گوتن حكمت. وجه دبه حضرت لقمان برش خور شوانتید کر، دبه روژه که حواله کیوی میزان گوه حضرت لقمان دجوات دیا وعظ الانسانات کے، نصیحت الانسانات کے، خبردان خوش دبیجه دبه ما عجب مایی پشتی گو جوات بلا بو دبه چوبا لجر گوت گویا لقمان گوتی جو کم شوان بویی چاوای گهایی و درجه تب چه گهایی و درجه دبه حضرت لقمان گولا انزانم خود تعالی اف حکمت دامن اما انزانم چاوا دامن لیبله سه اوزلک دمده هنه بلکه خود تعالی دابه خاطره و هر سه اوزلکا گو ما چنه گو یک جه گوت حیاتا خود الضرور ناشتغلم دا ایما خبردانا من راستا یاد دوا از تجاری خاینتی الامانت ناکم یا سیاجی وقت تشتک نعیشه مبه از علاقه خوشی ناینم از تجاری قارش میشی عیشه بوش نابم او هر سی اوزلک دمده هبون بلکه خود تعالی جبولو اف حکمت دائمن بجه خود عز وجل دبیا لقمان دبی ما حکمت داتا ناخو شکر خودی بکا اگر تو شکر خودی بکی فیدا وشتره وقتی گوت شکر خودی نکی احتیاجی خودی بشکرت نینا خود تعالی دبی شکر بکن دا از نعمت الوزیده بکم وقتی خود تعالی دا انسان گرک چبکی شکر خودی بکی مثلا خود تعالی مال داتا شکری وی مالی چیه گوت زکاتاوی بده صدقه جبده خیر و خیرات جبده در و دوره تفیدش تببینن وقتی تعالم به تعلمی خو الانسان بلا بکی وقتی گو مثلا توستا به توستاتی که قنج بکی اوانا شکر عیشه کینا شکر چیه گو یک به یا ربی از عبد تما یا ربی از پوشمانم یا ربی اف خطایگم کرنا جار کدی هود کم ها اف شکره اما وقت انسان همه به شکر نه شکر گره که به خویا کرن یعنی خود تعالی دبیوام نعمت داتا تجی شکر نعمت من بکا بجه خود تعالیش حضرت لقمان را دبی شکر خودی بکا چونکه ما حکمت دایتا ما نعمت تکریا بجه حضرت لقمان جی دوی صورت لقمان دا وعزال کره خود که دبی کره من دبی لا تشرک بالله دبی شریکاش خودی را چه نکا ارتاقاش خودی را چه نکا این الشرک لظلم عظیم چونکو وقت انسان شریکاش خودی را چه که یک دبیش ظالمه ظلمه که مزنه اوینا چما خود تعالی تخلقان دیا تا چید که تهنه کدید خی ارتاق خود تعالی ایواتا چی کر تا ظلم کر جولو دبک انسانی گو ایمان خودی نینن و عمل صالح نکن ناچنه جنتی وچنه جهنمه چما چونکو بونه ظالم خودی ناس نکرنا گره که انسان چب که پیشی خودی ناس بکن بجه حضرت لقمان شیرتاوی وعزاوی پیشیش کروی را چیه دبی کره من بر پیشی ایماناتا ساغلم بی شریکاش خودی را چه نکا و یاد دوا دبی وقتی گو تعیش کر خوازه بر پچوچک بی خواره بر مزن بی فرق ناکی دبی حتی بقاسی لبک خردل جی بی دبی گو او عیشتا تکوی نوات تحتکی یا الآسیمانا بی یا العرده بی خود تعالی مطلقا وی تشتی در خی ارتای
yani tişteş xwedê nayê veşartin. Dixwaze bere piçûçik bê, dixwaze bere mezin bê, dibe ferq nake. Her tişt li ba Xwedê bellî ye. Piçûçik û mezin li ba Xwedê ferq nake. Tedî carna êma em însan wextê tiştekî piçûçik bê carna çavê me nabîne. Ama çiqa piçûçik bê, çiqa piçûçik bê Xwedê Teala pê zane û Xwedê Teala her tiştî dibîne. Yani dibe lawê min te çi kir zanibe ku Xwedê pê zane. û ya buneyya dibe lawê min eqîmis salah dibe li mêja xwe bike. Xweşxwedê re bitewêne. Li mêj Xwedê têne bîra însan. Gereka însan çi bike ji xwe re li mêja xwe bike. We'mur bilma'rûf û daîma emrê însana bi qenciyê bike. Daîma qenciyê ji însana re bike. Teşwîka însana bal qenciyê ve bike. İnsana ji qenciyê dûr neke, ji xêrê dûr neke. Gelek însan hene mesela dibêje qencîkî bi cîranê xwe kim bê dika dev jê berdelo. Çi dike eybê cîranî wî jê re dibêje ji bo ku ew însan qenciyê bi cîranê xwe neke. Helbukî însanê Musulman gereke daîma emrê hev qenciyê bikin. Bi jev re baş bin, jere qenc bin. Wenha anil munker û daîma nehya munkerî bike. Yani tiştê pîs ji însana re bêmezê vî tiştî nekin. Nehya însana ji tiştê xerab bikin. Bêmezê ev tişt pîs e, ev tişt nebaş e, ev heram e, ev guneh e, ev nelayîqê te ye. Gereke însan çi bike daîma nehya însana ji xerabiyê, ji nebaşiyê bike. Ja Hezretî Luqman jî ji kurê xwe re dibe kurê min dibe nehya însana ji xerabiyê bike. Wasbir ala ma asabek. Wextê musîbetek hate serê te jî sabirlî be. Wextê Xwedê Teala nîmet te kir şukur bike. Wextê Xwedê Teala jî musîbetek da te gereke tu sabirlî bê, tu sebrê bikişênê. Wextê ku tu sebrê nekişênê tu nagihî mirada xwe. Xwedê Teala dibe webeşşirî sabirîn. Dibe mizgîniyê bide wa însanê ku sebr dikin. İnsanê Musulman ne bi sebrê bê ti carî nagihê mirada xwe. Dibe lawê min dibe carê wextê musîbetek hate serê te sebr bike. İnne zâlike min azmil umûr. Ha Xwedê vana ji te dixwaze. Yani li mêjê ji te dixwaze, emrê qenciyê ji te dixwaze, nehya anil munker ji te dixwaze, sebrê ji te dixwaze. Wextê ku tu vana bike wî çaxî te goreva xwe kiriye. وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ û dibe rûyê xwe ji însana nevegerêne, wilo xwe mezin nebîne, wilo berê xwe ji însana nevegerêne. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا wilo qure qure ser rûyê erdê nemeşe, xwe qure neke. Mê şekil te deynê besî te ye. Lê însan carna mesela havînî kelmêşek bi yekî gest dike tê mêzê te bûyî sitma, êşa sitmê bi te ket. Berê însan gelek ji sitmê dimirin, dûvre îlaca wê derket. Wextê ku însan bi sitmê dikeve sûrekî wilo direalê, sûrekî xwê dide, kî wî bi sitme kiriye kelmêşekê. Yani ser rûyê erdê xwe qure neke, bi quretî nemeşe. Hatê mêzênê bê filan kes felc geçirmiş kir. Hatê mêzênê bê filan kes bûye talaq. Hatê mêzênê ku qeza kir her du nigihî ji ber çûn. Ji dibe lawê min dibe ser rûyê erdê bi quretî nemeşe. Çimkî dibe Xwedê Teala hij însanê qura, hij însanê gulê xwe bêhnîş kirine, kesekî bêhnîş nakin, dibe Xwedê Teala hij wa însana nake. û ayriyeten jî dibe wextê ku tu meşiyayê jî dibe wilo di meşa xwe de wilo ölçülî be. Bere meşa te ne zehf wilo xizlî jî bê, ne zehf hêdî jî bê. Wextê di nav toplumê de tu meşiyayî bere weqareke te hebe wilo xweşik bi meşa. û ayriyeten jî dibe dengê xwe bilind neke. Lê toplumekê de wilo weke bedeviya, weke însanê mesela golserê çiyakî bê û bakê yekî bi wî şiklî di nava toplumê de neştexla. Yani beştexaliya te kîbar bê, nazik bê, bere xweş bê, ne wilo bilind bê û ne wilo bi şehwet bê.
چما دبي إن أنكر الأصوات لصوت الحمير دبي أن دنگي گو خودي حجيناكي دنگي كريا چما دبي كر كنگي دنگي خو بلندكي وقت شهوتاوي ضرابي وقت شهوتاوي تيدا دزري تيد بيولا كر زريا إنسان جيولو مثلا خو مزن ببيني خو قرى بكي ولو بزرد نوا توبلو مدولو بيولا اشتغاليا منه وجمي بيشتر كار الفرده بيشتغلي قباوي بي ها او خبردان اولو خد تعالى جي عاجزه خد تعالى او خبردان وكا زرينا كرا رك انسان بويشكلي چنكي نوا توبلو مده رحسزيه در نخي بجا حضرت لقمان چت كي وا شيرتا لزاروكي خود كي الكوري خود كي دبي كوري من لاوي من مزي شريكاش خوديرا چينكال ميش بكا صبر بكا امر انسان بقنجيه بكا نهيع انسان اج منكري بكا دمشا خودا خوشك بمشا اف وعس جمرا چتيني بيراما دمكي انسان غرك جارنا بزاروكي خوراروني بكفلتي خوراروني الباها فرونن وعظ ونصيحتها الهفدي بكن جورا بيجن د توبلما مدى مثلا زلام دچنا روجا اين جامعه بيركي معيشه واهيا فيا جامعه نمساعدن نكارن ورن غركا او زلام چبكي وي وعظ بين مالي شبيركا خورا زاروكي خورا بيجي بولا ايرو ملا حالو گوت او عسكر غركا چبكي مالا خوجي بالجيلندر مشبكي وغركا خبردانا ويجي بشفقت بي يعني دا عربي دا دوردا دبي يا بنية دبي لاوي من كركي من ولو بخبردانا كخوشي نرم كركي خورا دشتغلي نقولو تسرت بزاروكي خورا بشتغلي وتواج دورا خو بقوري نج دورا تهرن غركا انسان مسلمان چبكي زاروكي خورا عائلة خورا شفقت لي بي جاري دستي خوصة سري زاروكي خورا ببي روكي واماچكي و تخي بن حميزة خوا نبي ولا مازن بونا مازه پشتی و ساعته دزاروکتی د مزناتی بچوچکای نینا زاروکا وقتی باف زاروکا خورا شوقت گسترمش کر کیفا و زاروک زحفته او زاروک بهتر خونیزی دی و باوی خود که بجا حضرت لقمان جی چت که القریخ و وعزات که دمکی او وعزاوی الخوشیا خوده چویا خود تعالى بشتي مرنا حضرت لقمان بچقا صال قرآن وقت نازل كريا او خبردان حضرت لقمان جي خستية قرآن دا وحتى قيامته جي او وعزة حضرت لقمان ويت قرآن دا دوام كي ام جي غرك ام چبكن ام خبردان خوش بكن وقت قو امرن اي پشت مرا مجبير نكن دائما خبر مج انسان را تكرار بكن بولا فلان كاس اف خبر قو چقا خبراوي جيدا بو فلان كاس اف تشتكر چقا عيشيوي جيدا بو يعني حضرت ابراهيم جي دبي يا ربي دبي وقتي قو ازمرم اي پشت مرا برب قنجي بحسام بكن برب خرابي بحسام نكن دكامز ويغا مزن يهوديتي وفلاتي ومسلمانتي حم خدنا بر حضرت ابراهيم كس مثلا سبا ابراهيم عليه السلام ناكي تفد بي باوي ميا تفد بي پیغمبر ميا مزنن وكا گوياني اتفاق اكثر حضرت ابراهيم ميا فكي چاوا چه بويا حضرت ابراهيم خليل الله بو دوست خده بو امر خده بجي اني دعا كر يا ربي برا انسان پشت مده سبا منكن برا انسان خرابي بحسام منكن بر دائما بقنجي بحسام بكن انسان ويغا بحسا حضرت ابراهيم بقنجيت كن امجي وقتي قوم بخازن بقنجي بحسام بكرن غرك الفي دنياي ام تشتي قنج بكن وقتي قو امرن ام اسري قنج بي خودا بهلن يوخسا تيرو كاري في انسان تشقامه كديني وتكاري حقارة الفيناب كي وتكاري خبردان نخوش جرب كي تخوازي تكاري بچوچ كي تكاري كيم كي تبزنگيني اخو كاري باسترميش كي ضرر بديه اوانا منفعته geçicin ve dünyaya geçerliya ama gotuçuy dünya viyali adalet terazisi haya yani Hazreti Lokman goçu
قولاوي متشتيقو تتكيب توچك بي مزن بي دكو دبي خودت على زاني وحمد شتيما دفتر مد اياس كرن روجا قيامت افتشتيقو مد دنيا دكرنا حمه وانا بيشياما قالك ام فينا زانبن ام قولاولو حركت بكن اسلافي خوش دشينم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.